separated kay tay ti hin pando MLA ho hi tunia separate hi waile Manipur Legislative Assembly Imphal chingmero nga chu government khat leader ke hen dinga hi kapang diwa hitan hi party saidinga chu somla sa hi BJP hi jo wa chu BJP thu chu ani lo wa hi le chun number 1 BJP na chung wa action ala the he action chu pi ham itiale disqualify ani the he party in suspend abol the he kumgup suspending hamai lo disqualify hu to bol ding hin chi hi ting na chun ai me le hi naw chu hung mang ding hin chi sanga chu kapan lo du hi Imphal chu pi yong na ka chi thei lo du hin ka hi thei ta lo du hi ati wa hi le aki resign wa hi le chun imi pi ho ki ta te so champu kampu pilanga atilhen do MLA som ho mi pin athen do ho chu Imphal chi ta lo du communication between Imphal or Manipur administration to Amy ho chu tandita chu ching chu separated khat chu separation khat chum ding ai ma constitution dung ji chu chi separation chu thagup sunga chu tha hen kit ngai hin na chi chu India constitution India mi ka hi ti le chun constitution dung ji chu ong ki ta na by election hum le chun you are ki heng do MLA ho chun ka kai kit du ham ka kai kit lo du ham ti chu question len ta ni ji wa chu kumhiti chan hi thai chan hi separate adel wang wa chu ki separate thei lo wa Manipur administration na chu no mo hin PR hi extend the han lang ne mo adinga chu sei kum ding hin a PR hi la BJP in extend ta loading athaleng ding an kan hi ta ji chen tu le tu hin ni pi in la Imphal ki chi thei ta ponte imati pi din mun hi jong le separate administration chu aspiration hi tan IDP hi zat gum ta mi zat khita mi zat gam le in le lo ka chai ta mang chai ta PTI le mo chu num ta chu Manipur administration no Imphal chu chi thei diu ham ti question lin ta bol wa hi le chun ka chi diu hi ai mga condition khat jaw ding hi che condition chu pi ham ti le SOO agreement ta banga khu MLA ho to India government chu agreement khat kai kit go no chu to ai hi chi agreement khat chu nei pi wa hi le wang chun written commitment ai nei pi o le wang chun ka jaw diu hi tin a written commitment ngai ka lo chu SOO agreement na chu within the Constitution of India without breaking Manipur mo na say negotiated political settlement kapi di UPFK non so yakai ta cho hichu endorsable wa hichu ipiti di ha MLA ho yong chun lung thu ti wa tripod ti wa MLA ho to KZC to 10 MLS KZC UPFK non representative lung thu chun abo lo hitat ale lung thu ho chun CSO ho chun popular government ka sot lo di ya KZC chun rally yong abol hitan ale lung thu ho yong chun condition asem wa koi pen hi hola ko na hi decision hu kila a koi pen hi thu hi kin mu ki jui ham ti hi mi pi hi confuse le ke lom tan ale tu din mon hi very critical hitan nop le da lo hela BJP chun government cho ki install de tai popular government cho leader ke hen de tai me te ma to hen diu hi Chief Minister ding chu mai te ma hi ding hi mai te Chief Minister hi no ya ding ha chu BJP a chu ga kan khom ji hu ya India government to BJP a hi kan khom hi bin mai the to mai the ke separate the lo now chu BJP a ipan na la yu khat che ting le India hi now ji ke ni a hi mai the separate the lo chu Imphal access hi the lo wa chu anyway ka say no pen chi pamiti ha le crossroad now mai tawin nai wangin chu chang hin a ki chemo ben they are playing with words chu chang ngai hoi ya hi ki chemo hin ni za thi zo wa ni za abai zo wa gam hi za da ha zo wa bola zo ai ki bi bola chu chang ai ki chep du ha ka zo to po we ji Manipur su ke ding wang ai thei ta poi human being khat hi nain mi him khat hi nain human rights ai lo le dignity hu in mu thei ni ding win ki ho cham hi phan te ti yong le lung thia nga sei diu cho tu a condition ko koi ve ti diu hilanga BJP in la government and form ding me thei CM and hen te ding hung ding chu hui pi ko pi chu ki nong ko hung ha ta cho ta ki che ha ta cho ale December ala BJP legislative party meeting a ga jaw so ke wa na ga jaw so ke wa tu a hi BJP legislative party leader hen diu ta cho tu ni union hen diu na chu me he khan ki hang do ta cho ong ki hen do ting na chun kon ka hapo wa ti kit diu ma ti thei lo diu cho India government le Indian law le BJP chu aso he thei lo diu cho chi hi ja chu honesty is always the best policy and the saying honesty na
is the best policy kiti it is not too old it is not too late avai ge nai poi na ai lu lui be se tai apply hi thei ta poi kit it's not invalid hi di poi valid hi chun ai thei di ngai hi le 10 MLAs ho hin UPF ke no hin lungtheng selin mi pi hoi pui hoi win lang kai hoi win ti ken tunin khwa thu phun ka bol nom pi pen he